काबार जावचो वेळ आयला दिसता नदर मारीत संवसाराचेर नातोर नियाळ करून पळयात चेजून मुटलेल्या उतराचेर रगताक रगतो कोचेना दुस्मान जातेले भावांचेर तोशी झुजा मोळा उपरासतेली देशा देशाचेर गुजरातांत माद्रीक पाद्रीक पिळा पीड दिताले क्रिस्तांव लोक मुटल्यार वळवळ्यांनी जिवे मारताले गुजरातान भुंयकाम जावन लोक मेलो थोडे अशें म्हणटाले देवान ताचेर कास्ताळ्ळी म्हूण जायतो लोक उलयताले अमेरिकान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आपले एक मोतीन घोडलो टेररिस्टांनी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर प्लेन मारून काबार करून सोडलो चुरचुरे पोवन ते लोकांचे संवसार दुखान पडलो वळवळ्यांनी मोता ते टीव्हीर पळोवन लोक रडलो चिती नासतना अमेरिकाचेर लोटोन आयले दूख थोडे म्हणटा तांचे दूख लोटोन येवंक तांची आसा चूक अमेरिका हुशार ताणी जायते देशांचे चोल्ले सूख हेच ते कारण म्हणून उडोवंक ताचो फोडा दितलो रूख वायट कोत्तेल्याक वायटूच फावो हें चिंतप सारकें न्हय कोणाचें वायट कोत्तेल्याक भोगसूंक जायें हें खरें रूप मनीसपणाचें झुजा मोडा जावन निसणटोन जायत आसा संवसाराचें आमचें कितें चुकलां तर बक्षोडे मागोया देवाचें झुजा मोडा मनीस मनशाचो लासून कोता गोबोर इंडियेचो लोक भायल्या देशांत काम करता तांची राखण कर झुजा मोडा जावन सगळ्या गांवगारा येवंक पडत कितलो लोक बुकेन मरतलो संवसार दुनिया हो शांतीन भर कितलो लोक बुकेन मरतलो दुनिया संवसार हो शांतीन भर